আসাম ষ্টেট পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়ন আতুম ঘণ্টাইং কৰা ফ্ৰী আফাৰমান কলম আৰু সঁজুলি বন্ধ কাৰ্যসূচী আছাই কেৰেংপ Wathar lang sorai ko masai kya to motor ke kachire nangji afan pura cherok to ga sai kereng po Hiripi lakai sikanya be arong lam ta ningkan wang son thak thak si penenga ningkan le thota nini afarman Jisu Krista mahang ke thek arani ali racham pen katalon Nele birta thanbang sonro sing ropi afangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer kaching honara do anafan kardom nang pajireglo kardom tangna pini arsik jitla pen sodda ka berta nonang ton pen arjikta Assam State Power Workers Union atum ঘণ্টাইং কৰা ফ্ৰী আফাৰমান কলম আৰু সঁজুলি বন্ধ কাৰ্যসূচী আছাই কেৰেংপ Ini mati jonga cikloni phai engkora troksi durmi arni Assam angkang pialong Assam State Power Workers Union atum ara porphai trok pen ঘণ্টাইং কৰা ফ্ৰী আফাৰমান কলম আৰু সঁজুলি বন্ধ কাৰ্যসূচী আছাই কাপামান প Lasonsi Assam State Power Workers Union Bisonat aro ame atumta Bangso sai kachesong ang thek ason ben pen pini nerlosonita Bisonat alongri merihi ingthan petsi pangting pringsi kachesong atomon par omplup anpinlo Lapen labang so kachesong along pacheton dunsi Bisonat alongri Bisonat sariali arong sopialong ketu PDCL asai hematheng no along ta kachesong asai tengpondo Birta krip dunlong atengketson ke bathepia kemang pensi bangso asai kedengpon puta birta ribdunlong Tangte don Assam State Power Workers Union Bisonat aro ame pen alang tum kachesong nang ko kaputhak nang kethan don alam thele nonang ton pen arjik sinang Jeni সমগ্ৰ অসমত Assam State Power Workers Union 24 ঘণ্টিয়া সঁজুলিৰ কলম বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমাৰ যি দহদকে দাবীচনত আছিল সেই দহদকে দাবীচনত এই কৰ্তৃপক্ষই এটা মানিবলৈ হবে আমি এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰকাশ সমগ্ৰ অসমতে কৰিছে আৰু কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ যদি দাবী মানি লয় আমি অনাগত দিনত আৰু তীব্ৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী গণতান্ত্ৰিকভাৱে গঢ়ি তুলিম বুলি আমি কৈ দিছোঁ যেহেতু আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এইবিলাক আমাৰ ন্যায্য দাবী সেই ন্যায্য দাবীখিনি আমি অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ সমাধানৰ বাবে আমি কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছোঁ সেইটো আমাৰ আছে আমাৰ অস্থায়ী কৰ্মীসকলৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ দ্বিতীয় আমাৰ কেছলেছ মেডিকেল সেৱা তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পদোন্নতি চতুৰ্থ আমাৰ যি 2 বছৰ এৰিয়াৰ আছে পাবলৈ সেই বছৰ পাব লাগে তাৰপিছত আমাৰ নতুন নিযুক্তি প্ৰদান কৰা 30 KVP 11 KVP ছাবষ্টেচনবোৰ ব্যক্তিগত কাম বন্ধ কৰা আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় যে আমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰেগুলেশ্যন প্ৰস্তুত কৰা আৰু সময়মতে যাতে পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰা এইখিনিকে লৈ আমাৰ দহদবে দাবীচনত আছে এই দহদবে দাবীচনৰ বাবে আমি আজি তৃতীয় দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমাৰ কাৰ্যসূচী যিদিনা আমি কাৰ্যসূচী আমি আমাৰ আজি সেৱাখনৰ ওপৰত আমি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আজি আমাৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে পেন ডাউন টুলডাউন কৰিছে আৰু ইয়াত এতিয়াও যদি কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ কথাবোৰ মানি নলয় আমি অনাগত দিনত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আমি গঢ়ি তুলিম এইবোৰ দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ আজি দাবী Bisonat Sariali pen Dhananjay Bay report Bisonat Karbi Live Tangte pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha Hiripi lakai sikanya be arong lamta ningkan wang son thak thak si penenga ningkan le thota nini afarman Jisu Krista mahang ke thek arani ali racham pen katalonto Lakhain koi raisi Borjan constituency angkang along Lakhain koi raisi Borjan constituency angkang arlo kanya be arong along ta Nini afarman Zion Church mondali atum Jisu Krista mahang ke thek arani mate Christmas ali racham pen katalondon Keramtang mati jang ciklo ni phai engkoi ra pho lapen ni phai engkoi ra throk arni ara por phai sir kebra mini thom ke bapor malam pen kanya be arong along Zion Church atum che patir pi ponsi aningkan wang son thak thak si penenga ningkan le thot sitame mondoli pli aphan elong adim pathik pi ponsi Jisu Krista mahang ke thek arani karcho ka paman pon Mondoli pli amen na ke Believers Church Presbyterian Church Revival Church lapen Catholic Church atum chetongdo Lasonsi labangso asaya jai meklong arna malun lapen ke kan sita meka cepati asai kedin Labang salong alhui ka chetong don la ke kania be arong sar Chandra Singh be sita me chetong don Sonsi labang sa me ke chepaim pupon la ke Rajesh be
Jion Church pastor pen si Mei Charipon. Lapan alang long kacerap dun lake Sonjai taro Kongchun bang, Mongol taro Dihin Rim bang, Dhoni taro Dikon, John Ingti Dikon alang litum sitame cerap cetotun. Lason si alang li Rajas be pen lam ke than lake Jisu Krista mahang ke thek akai alamola pen Christmas aputak sitame jumisen alang lihin pen si than pondo. Nabangso aputak bangenang litum nar julo milo. Ladak nilitum apardi lai nongwan kanya bi ladak nilitum Zion Church ahin pen mati nilitum monduli pen ladak nilitum monduli kija tum lapen ni marlia mai lapen risoi yang mai la nilitum chingrum pet pen chelang pet pen nilitum la bangso arni kithe amen pen pinang an aningkan pen ladak Christian amonduli kaprek do lapen bonta halak kedam tangan ingkan ana bangke la bangke nilitum amonduli tinta mithang kardoma hemalong si lunkan setami haladak si cibipon re plasom si theglong bon setami nilitum la ning pining pen ningkan kethom lojon nilitum nangke ceng abangke nasining kan ke thom pachok lo labang song bong nilitum lapuo ilitum lapuson mithang amondulia long chedo rep bate chardom chardi rep lapuson claim cleara ilitum kachelang pet pen ilitum la ilong petadim lun kan setami ilitum chethan chimum lapen chipiri long lapuson ilitum claim ponoti mi pigji polam nilitum ta kamatha dam laposi labang sunil tu makamotha tengpen amonduli tin along kija tumpen chenglok lapen nimarlia mai lapen risoi jang atum anta labang so nilitum labang so ajai mek kibialong alir acham nang pidun bomsi pining aning kan nang ke thom aning kan ke chok nasi pining aning kan abang ke nilitum isi kap amonduli tin phanta kidolo pen pachini loje la amonduli tin pen risoi jang punon ni marlia mai punon matangte monduli ke jatum punon lebang so lunkan amai ka chipati labang so long jongsi chipiti donji aning ke hangatum polotangte karbi apindeng sumpot chok lim nangji pusinilitum ki dolo along pachini dun do lapen ke pachini ateng pen pini ning charong piglo athe pima polotangte pinangan arni aprang ke labang so ajai megnang le li aprang ke Kyong dung atup ke kaning rita dolo ate pindeng sumpot alam do men kachelong ja pan sung krung mon setami to vie por ada kachipati una huda bang ke theglong lo amon duli tin peta pindeng sumpot chok lim aposi alira cham do pik on labang so aputha bang ke la nilitum amon duli chot la pukali ladak nilitum apar dilai ayria long pinang ana monduli do lasi muning pena bangke jong akaprek amondulia long labang so ajai mek pon thuji polo tangte nilituma hin penta kachirap dunjia phanke kachisik dolo nasi nilitum matha dam bangke nilituma long labang so ajai mek ke biwerji laputa nilituma matha dam thek thilang nona matke nasi akaprek amonduli tumta ki ponjia ninghang polo tangte labang so ajai mek ke nilituma hin pena bangke ake khang dam bangke thang tabe nasi nilitum ning chi theloje Karbenglong Borjan pen Amar Singh Be report Biswanath Karbilai. Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha. Wathar lang sorai ko masai kya to motor ke kachiri nangji aphan pura cherok to ga sai kedengpo. Nijang Karbenglong Wathar lang so police station atheng no along. Patumi mati jonga chikloni phai engkoira truck urmi arni kang sampor phai plira minute thom ke papor malom Wathar lang sorai ko masai kya to motor ke nangji aron mate ke nangji hut kenang sot helmet driving license RC lapen insurance pen danglok kenang sot alo hehui kirika krug mate kelang chari asai kedengpo lapen labang so motor ke bang khut jongsi kenang sot helmet driving license RC lapen kenang sot alo hehui awe plotangte inot along pentang ka pharo pho anam sitame adai mate finding thanang kok poputa nang pachinidun
lapen lapu perang kya tum wathat lang sorai ko masai ke sub inspector Manav Jyoti Soikya phan karja hu kopia porsi lapuson motor ke vega tuma phan pini lapuson kenang sot helmet driving license RC lapen insurance ka kruk mate kelang chari nang kok lopu nang than do na tenke non ningkan kimita nang kelelo lapen Republic Day sitame nang te bok bomlo lasik kangri kangkrang pen motor ke veg vedat nang ji lapen pachara retrepin pensi motor veg nang ji pusi wathat lang sorai ko masai ki mate sub inspector Manav Jyoti Soikya pen perang kya tuma thengno nang than pachinido চাওক কৰ্তব্য আমাৰ সদায় আছে কৰ্তব্য পালন কৰিবই লাগিব আৰু যিহেতু আগন্তুক নৱবৰ্ষ আহি আছে হয় ছাৰ বিশেষকৈ আমাৰ বাইক আৰু বাইকত বহাবিলাকক তেওঁলোকৰ হেলমেট পৰিধান নকৰে স্পীড বাইকিং হয় এলকহল খায় তেওঁলোকে বাইক চলায় সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক সজাগ কৰিবলৈ আৰু বিশেষকৈ হেলমেটটো পৰিধান কৰিবলৈ গাড়ীবিলাকে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিবলৈ সেইবিলাক লৈ আমি এইবিলাক চেকিং কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে মানুহবিলাক তথাপি বৰ্তমানো সজাগ হোৱা নাই আশা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই চেকিংটোৰ পৰা আমাৰ দায়িত্বৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক সজাগ হ'ব Nijang Karbenglong wathat lang sopen longki rongpi report Bisonat Karbilai Tang depini prime time birta la anpensi kang tonik lo Kadogo e phanta kurwang thu la pen dome thakme